Mukaririgite wa ngwataniro ya biashara Meru Joshua Mungania ni akenerete weru buria bwonekete Kirimari Jamira akiuga jaja ni matunda ja ngwataniro ya atongeria augite kwabwira muno kethira ngwataniro eje no yoneke kiri guchwira ntaira utongeria bwa kaunti ya Meru amona buna atariritie kurega kunganirwa ni wingi bwa mogoti jara biashara Meru bakugitithwa akiuga untu bubone bukugita nkingo biashara inyingi ikarema kuthegea. Muthuri Murioki na araniritie na mutongeria ujo na atutumira riboti iji. Tukwena arua rira munini mutongeria mugongo Professor Kithure Kindiki otirimire no tongire kumandene kaunti ya Meru kwalira mantu ja witi na mbere na ndio tongire ba Chambers of Commerce kumajandene kaunti ya Meru patongire timu kaligiti wao no Joshua Mungania na Robert Mithika bagwite riri ni tegariri rega na gutigira ti biashara ikethwa chikura na ndaka tu gibwaga no ndungwitikia atongere wa Meru botirimana naruo bagwatanire na bakatwitithie Meru na mbere tukaringa siasa ntuwe siasa ikinya hii plus yenene muno kiri our deputy president na tore ya biashara menya biashara ilitawarira kuina environment yenjia i conducive kenda biashara sio mpaka kuendelea na naliro mbarao nene ni gutigira mirandi yonthe ithwe kithingatirwa nikenda gutigira ni kurikithwa lakini unde mu biashara ndenda kuwa gintu kimwe kwaria is one thing na implementation is the other thing. Kinya implementation yongwa go touch the common mwananchi even how you implement roaria rural gonde baria it can make a very big difference because ituonete ara roaria rukwarua lakini ukethira implementation yuteyo iro aria roarirwe na antu bari ngampi na beta lakini implementation yoteo na mono bakiarire mirandi iria yegia biashara imwe murani jo siwe njaje mutino jo kangangi Meru kiraja barabo bangi bakuona mono tuna project ya antu cia biashara antu biashara mono tuna project ya karamiaka kuruki ya tano ya mewas ya siwenji ya Meru siwenji yo coverage 10% na ibara expanda ne ya kudira atokuria nya project ino mbekudira kenda ntwa biashara na gomba kuitanga gibwa kulingana Mungania etho ekromba ngwataniro ni kara yatongeria ije manganya ndene kaunti Meru na gutigira mbodi mwanya ile tio ndiko thikiundwa kaunti yetu kutimbundi chiondo ichi ya expire no timbundi nontu bundi ya tarwa ingavana yatakiri assembly itakurukwa na ndechionde na no kwenye institutions yetu ya tena board utengwe kwamba kuendelea kwa kana tubundi niyo njene institution yu example mwe municipality tuinanya project chia World Bank lakini hiyo chia World Bank tumba kubitango bwa no tukutena board level itakuwerewa one of the conditions is that we na board hiyo kadho na ndaba ndo wa World Bank batera geria pesa na tukaije mchero juu project hiyo kauma itakungi na ndoko Meru na ndiko kulinga na population yetu the necessity iwiri takwedro Meru Mungania kiwa ketharete biashara amwe nikenda guta uge mono ki thirikari kiri mandu ja kuriwo goti bukaingira profit uragwa garwa kantu batigana na gugiu utugua bakitara iba bakithithia na finance bill kuna finance bill we Meru non tubejete nyaba kuthithia licenses na kila kitu kinyaba bakithithia iba gwatana na ndo biashara kenda babera rabaini non tu ugoti ibwa kuria lakini na ugoti burabumba kuriwa iburabo kurika ukanengera mtu ugoti buratumba kakare mwana ale mwa wende director mo chemba ito kuona biashara nyingi muno ki county kaikogwa chiriwa niki economy kegwe na me county so nande ki mushemani yo na aru tukona ito hope for the improvement
Kulingana nwe ariuga thirikari ikaratha nthinje kwa mubiashara kulingana mogoti ya maingi yathakithwa bakiriwa anto biashara barekererwe anto bonde barekererie anto bara baina bachita music corporate yakire anto biashara babera to kwenda license yenu bakajotara itu bakajotara TV county government wagita single permit bachoke bakwira kwina lika license na ndire lika license na biashara ko ideye inani kumania na nombe chikulu jaba wera nande kwina tourism fund nayo nanugize single bange na tourism bakwegero na kwina bange bawama baruji barekero baruga no monka baje bagiteruji nende konyada bagajotara tabira twigite na itu nengeruji mewas tujoke tugite nande antibarekerwe so maromba yantu babiashara nito komba indiwe mantu ya jonde twigirwa mwe wakara gutakurigaraze ante bana maibejera ndengi bana mana beja bakwira na tuzana license yetu enema nande yakara wekara license ro ugita ikara kumwanderenya ke bauna kero ugika then discipline and that takes a lot of time na kurugura biashara ka ya punishment. Muthuri Muriuki, Wero TV, Mutirio Kangangi.